Stari grad Blagaj, proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, jedan od 14 koliko se nalazi na području Blagaja, mislim na kulturno-istorijske spomenike. Pa ovo je znači jedna tačka, jedan point u našim turama koje mi radimo. Znači od Vrela Bune, obično se ujutro tu pije kafa, rahat lokum, to je neka tradicija, kreće se ovamo prema sjevernom dijelu i dolazimo ovamo na istočni dio starog grada gdje je ulaz. I onda se ovdje obično imamo znači, jedan mali čas istorije, gdje je Blagaj, šta Blagaj, Blagaj u prošlosti, Blagaj u toku Ilira, Rimljana, Kotromanića, Osmanlija i onda njegov završetak u periodu Austro-Ugarske. Blagaj kao Blagaj vam je, on je kompletna historija. Znate, sad ja ne mogu reći u starom gradu Blagaju nešto, a da ne spomenem, na primjer, mjesto Vrač, gdje su se krunisali bosanski kraljevi. Ako već to spomenem, onda stvarno moram povući paralelu sa Zelenom pećinom iz Neolita. Ako kažem nešto više o Zelenoj pećini, da također moram se doteći Vrela rijeke Bune, Blagajske tekije i onda se samo malo spustiti nizvodno i već smo u Velagićevini. Pa onda da ne govorim o Ćuprijama i hamamima. Znate, znači, Blagaj kao Blagaj to je istorija. Rijetka su ovako mala mjesta prepuna kulturno-historijskih znamenitosti. Do sada je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine na području Blagaja proglasila 11 nacionalnih spomenika, na čijoj promociji i očuvanju naše vlasti nisu uradile ništa. Zar su oni koji su prepoznavali ljepote naših gradova, rijeka i šuma umrli sa posljednjim vladarima Bosne? Jer od tada naše oči uprte su u strance da obnavljaju utvrde koje su naši preci gradili, da doniraju potrebna sredstva i na kraju da ih obilaze i da im se dive, kad mi sami ne znamo. Ovaj centar je jedne nevladine organizacije, ali je tako svi građana Bosne i Hercegovine otvoren je za svakog. I mi ne vidimo tu ništa privatno. Mi stvarno želimo da pokrenemo jedan projekat i da vratimo supove na ovo područje. I sve one ugrožene životinje da upalimo alarm ako je stvarno dolazi do izumiranja jedne vrste. Evo prije par dana u Bugarskoj je pušteno negdje otprilike oko 56 bjeloglavih supova. Znate kolika je to stvar? Znači, bugarski mediji, sve se trese, znači, a isto smo mi u toj mreži. Nažalost, mi nismo bili toliko prepoznati od institucija vlasti. Sad dolazi nova vlast. Sad ćemo vidjeti sa novom vlasti, ćemo nešto uspjeti uraditi, naći neki kompromis, sporazum ili bilo šta. Mi ne tražimo ništa previše. Mi tražimo samo osnovno da možemo funkcionisati. Znači, nešto minimalno. Pa mi smo u regionu i sigurno u Evropi, znači jedina organizacija koja radi reintrodukciju bjeloglavih supova i ovakvu vrstu zaštite magaraca i tornjaka, znači sa budžetom već 6 mjeseci nula. Par zidova, ali dobra lokacija i dobar grad. Imate u okolini isto srušeni gradina, imate... Imaš, kažeš, stijena. Kroz ove projekte, u stvari programe koje mi sad trenutno radimo, jesu ekskurzije, jednodnevni izleti, gdje djeca znači, dolaze u Blagaj, upoznavaju se sa našim radom, s centrom, sa kulturno-istorijskim nasljeđem, sa prirodnim nasljeđem i onda je to jedan spoj igre, edukacije i nekih stvari koje su njima u ovom momentu bitne, a mnogi ljudi to ne prepoznavaju. Mi smo sad bili, na primjer, na sajmu turizma, omladinskog turizma u Briselu, naša isto organizacija je u mreži Otvorenog puta i predstavljali smo Bosnu i Hercegovinu na 6 nevladnih organizacija iz Bosne i Hercegovine. Vjerujte da sam se par puta iznenadio da jednostavno ne možete skontati da pojedinim ljudima morate objasniti gdje se nalazi Bosna i Hercegovina. Znate, znači oni pitaju super, materijali super, promocija super, sve je divno, ali gdje je ovo? I onda vi morate, ne znam, preko puta štand, otići do štanda Hrvatske i uzeti kartu Republike Hrvatske i onda reći ovdje vam je Dubrovnik, a odavde od Trebinja, znači prema gore vam počinje Bosna i Hercegovina.
Da li je naše nepoznavanje Bosne i Hercegovine proizvod niske stope interesovanja ili je u pitanju izostanak promocije, pa svoje đake i studente na ekskurzije i studijska putovanja šaljemo u druge i treće zemlje? Kada bi nam naše kamenje bilo drago kao francusko, njemačko ili špansko. Sad ja stvarno ne znam da li je to do financija, da li su problem financije ili stvarno nebriga nekih ljudi u nadležnim ministarstvima. Ili može čak i do lokalnog stanovništva. Zar nije tužno da ovoliko imamo srednjovjekovnih gradova u Bosni i Hercegovini, a oni uopšte nisu na nekom stepenu gdje i ljudi mogu posjećivati, gdje stoji ta neka čvrstina iza ti nekih akcija, projekata i aktivnosti. Pa znate, odete u Njemačku, prvo što idete na njihove dvorce. Zašto? Pa mi imamo prekrasne stare gradove srednjovjekovne u Bosni i Hercegovini. I to bi dobar bio financijski income za lokalnu zajednicu. U ovom području, negdje oko 300 do 500 metara zračne linije, postoje 4 prirodna spomenika. Gdje možemo reći da je to jedan fenomen. Znate, Vrelobune, Vrelobunce, Ševrljica i Zelena pećina su proglašeni prirodnim spomenicima Bosne i Hercegovine, a vrlo malo se govori, ali nimalo. Na pogled odavde imaš čitavo Bišće polje, Mostarsko polje, gledaj. To je ono što je vrlo bitno kod nas, vezano za omladinski turizam. Ljude dovesti ovdje da vide šta to mi čovječe imamo. Koje je to bogatstvo. Znači, i onda se samo ti krugovi ljudi samo šire, znači nove grupe. I stvarno pokušavamo za onu cijenu koju mi imamo da stvarno uradimo maksimum i da izvučemo maksimum. Nije tu neka nama velika zarada. Nama je osnova da mi pokrijemo svoje troškove i to je to. Mislimo da treba raditi što više na promociji, što više na edukaciji, što više ulagati u školstvo. Stvarno treba ulagati u školstvo ukoliko želimo. I vrlo jedna bitna stvar, znači sačuvati te mlade ljude. Mi, znači, obrazujemo, ulažemo ogromne novce i jednostavno mladi ljudi napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Ja ih razumijem. Poznavanje zemlje u kojoj živimo ne smije se svoditi na nabrajanje nivoa vlasti, kantona, predsjednika, rejona, nadležnosti i svega negativnog što sami proizvodimo. Poznavati zemlju u kojoj živimo znači i vidjeti i upoznati njene prirodne ljepote. Gdje će nas odvesti liberalizacija viznog režima? Konačno ćemo bez višegodišnjeg planiranja imati priliku upoznati Evropu ili jednostavno posjetiti rođake koji su davno uvidjeli da im povratak u BiH ne donosi ništa. Bosnu i Hercegovinu će posjećivati rijetki i hrabri stranci i diviti se ljepotama za koje mi sami ne znamo da postoje. A rijetki hrabri mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine koji su pronašli zadovoljstvo radeći posao u vlastitoj zemlji nemaju podršku. Ne volim biti pesimističan, uvijek volim gledati optimističnost. Dolazi teško vrijeme generalno. I ne samo za nas, i za Bosnu i Hercegovinu, i za Evropu, i za sve. Međutim, mladi ljudi imaju strašno puno podrške. Vi ste se školovali 15-20 godina i nakon 20 godina morate biti na birovu. Zar to nije sramota za pojedine ljude koji donose odluke u ovoj državi? To je katastrofa i često se postavlja pitanje zašto idu? Pa idu. Idu tražiti, znači, bolju budućnost. Idu tražiti, snalaziti se, boriti se kroz život. Pa ovo što vi vidite, ovo je sve borba. Ovdje je prije 5 godina bila jedna obična džungla. Ali malo po malo, mic po mic, smo se izborili za mnogo nekih stvari, izgradili i mislim da će biti nešto od ovog ekocentra u budućnosti. Rad, samo rad. Ja znam da je svima teško. Ali u biti, kad vi nešto uspijete napraviti, onda sve što vam je bilo teško, sve to nekako preko noći zaboravite i idete naprijed. I mi opet kažem generalno i ponavljam, mi nismo pesimisti.
Mi uvijek gledamo optimistično. Imamo probleme i svaki ima i nije sjajno, ne znam, ni u Španiji, ni u Francuskoj, i nekim evropskim državama. Možda im je malo lakše, ali treba, znači, kad dođemo do onog zida, što ga mi zovemo, i onda ako imate problem da ga preskočite, onda ga neka možete samo lagano zaobići i nastaviti dalje. I ono, moja poruka je rad, rad, samo rad. I na kraju će doći rezultati. Tko to gonji psa, tko to gonji psa? Tko to gonji psa, tko to gonji psa?